Nagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 2024 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mugezweho nanjye Umushakamba Maurice fatanije na mugenzi wanjye Sentama. Mwiriwe mute? Twiriwe neza Mushakamba, munsi wiriwe neza, rumeze neza, ni byiza kandi ndizera ko namwe ari uko. Yego, natwe nuko umunsi wirirwanye umucyo. Yego, ni amahoro. nta dushya. Usibye wenda udushya two muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turi buze kugarukaho, ariko hari inkuru idasanzwe y'akababaro mu burasirazuba bw'u Rwanda, muri Rwamagana, aho umuntu yishe mu muturanyi we. Baturanyi rero bakaba bemeza ko yamwishe, avuga ati abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ati ngo azabamarira ku icumu, kubera ubwo yatangiye abibwira umuturanyi bafitanye amakimbirane. Baturanye umushya uherutse kuhimukira aravuga ati wowe wacitse ku icumu tuzahangana. Ubwo undi ahageze atari ko murapfa iki ko bwije kukimutongana wagiye kuryama. Undi ati nawe urakandi gacika cumu, ati mwese, ati ati nyine yavuze ko azabamarisha icumu. Bidatinze avuga ko yanamukubita, abwira uwo ngo cyane ko yari umusaza. Amubwiye ko yanamukubita, undi aravuga ati ngaho nkubita, yumva ko ari bisanzwe atamukubita, ahita amukubita, agwa aho ngaho. Baramuterura bamwitaho, yakomeretse gatoya byoroheje kuko ari ingo zegeranye. Urw'umwicanyi ruri hepfo, urw'umuturanyi ruri haruguru. Bamwitaho, bamuha ubutabazi bw'ibanze aho ngaho ku muturanyi. Mu kanya rero atashye abona amaze gutora imbaraga nta kibazo, amanutse undi aramutega, ahita amutera ishoka, amukubita ishoka, birangira ahise yitaba Imana. Mushakamba ni ishoka, ni ipiki, kuko abambwege bambwiye ipiki. Ni ipiki si ishoka, nuko nari mbyitiranyije. Yego. Amakuru rero ava mu baturanyi bari aho bavuga ko uwo muntu ashobora kuba anahimukiye vuba. Yamaze nk'imyaka 5, hagati y'imyaka 4 n'5, ngo naho yari atuye yahavuye ahunga. Bwana Sentama, Umushakamba nanjye ibyo nari nabyumvise. Yari atuye mu karere ngo ka Rusizi, ahahunze nabwo abamuhigaga. Yego. Ageze hariya niko kuza guturana uriya mukoreye biriya nyine. Ariko ikigaragara hari abibaza bakavuga bati wenda wasanga ari babandi bamuhigaga hariya yimutse, bashobora kuba barihuje n'uwo nguwo bagatuma uwo nguwo ntawamenya. Ariko ibyo ni iby'inzego zibishinzwe, nizo zabimenya neza. Ubundi wahimukiye uwo nguwo uwo mwicanyi nawe yarimutse, ni mushyaho, amaze nk'imyaka 4. We yari aturutse he? Ntabwo batubwiye ahantu yaturutse. Ni inkuru tugikurikirana kubera iperereza, ntabwo amakuru yose tuyakira kugira ngo tuticira iperereza. Hano washyira hanze yose. Yego, ariko amakuru nuko yari amaze nk'imyaka 4. Abo baturanyi bahubwo nibo umuturanyi baturanye, uwo bagiranye amakimbirane niwe mushya cyane wimutse vuba. Abandi nabo birashoboka nk'uko wari ubivuze uwo musaza. Ni inkuru turakomeza gukurikirana, ariko uwo musaza rwose yari umuntu mwiza, nta kibazo, nta makimbirane yagiranaga n'abantu. Yego. Ku buryo bigaragara ko uwo muntu, kuko bivugwa ko yavuye naho yabaga atorotse kubera ubugome bwe n'ubugizi bwa nabi, aribwo yakomeje cyane ko mu makuru twahawe n'umujyanama w'ubuzima yigeze atema umuntu amuziza ko yaraje akoresheje ubwiherero bwiwe. Undi ahita amutema ku kuboko, ajya kwivuza. Ubu ngubu ahita atoroka, agaruka nyuma bisa n'ibyibagiranye. Urumva ko kugira nabi cyangwa ubugome yarabusanganwe. Birasanzwe, birumvikana.
murakoze. Reka twinjire rero mu makuru yacu. Mbere na mbere turareba i Rubavu, FARDC hateye amabombe yica abaturage babigereka kuri M23 bya bindi byabo. Ikindi turareba imirwano yabereye mu Isake no muri Bweramana, ziriya nzira zigana Iminovu. Noneho ingingo tuza gusorezaho turumva ubutumwa bwa Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFCM 23 kuri iyi sabukuru y'ishingwa. Uvuga AFC yujuje, AFC bisobanuye Alliance Fleuve Congo, yujuje umwaka. Kuba yujuje umwaka rero, perezida wayo, umuhuzabikorwa wayo agomba kugira ijambo ageza ku bantu ba AFC. Turaza kumva rero iri jambo yagejeje, ariko nabonye yabwiraga abakongomani, avugaga nk'umuyobozi w'igihugu, abwira abakongomani bose ko avuga ati Congolese Congolais, bakongomani kazi. Reka tudatinze twerekeze i Rubavu. Yego, Rubavu ni muri teritwari ya Rubero. Yego, ni muri Rubero ariko mu gice cy'amajyepfo munsi ya Rubero iyo teritwari. Yego. Bimeze bite? Bwana Sentama, nk'uko wari wananyoherereje video igaragaza sharing nyinshi mu masaha y'igitondo. Yego, iriya sharing rwose kuriya bazisharingaga niko babikubitaga mu bice byo muri Rubavu. Yego, ubundi FARDC ibonye ko yishe abantu itanguranwa, ifata ibi ya mbere mu gutanguranwa, ivuga ngo na M23 yabishe. ubundi se M23 ari kwirasaho. Nicyo gitangaje nanone ko gukomeza kugaragaza ko ngo barwaniye Rubavu kandi ntibatinyuka no kuhagera. Birumvikana ntibatinyuka kuhagera, ariko nyine intare za Sarambwe zaberetse ko intama zambarwa, zirongera zirabakurikira, zicecekesha za ntwaro, barahunga. Usibye kuba ejo bundi bahagaruka, ariko cyaba kongera bagasheringa bari mu bindi bice, ariko nuko byaje kurangira. Intare za Sarambwe rero zikomeje kubabaza umwanzi muri biriya bice. Yego, uko bateye, uko binyagambuye. Yego, bagana mu bice M23 control, niko M23 bakubita itababarira. Yego, nibyo binaratera umujinya, binagaragaza ariko gutsindwa kw'intambara kwabo. Yego, nibyo bibatera umujinya, bikarangira bahisemo gukoresha sharing kugira ngo barase mu bice M23 control, bice abaturage, ubundi babigereke kuri M23. Yego, amakuru rero akemeza ko izo BM zabo zimwe zatwitswe, izindi babasha kubihungana. Yego, yatwitswe rwose. Mushakamba, ahangaha hari icyo umuntu yakwibaza. Twabonye FARDC ishinga ibibunda birasa kure, ikabishinga ahantu, ikarasa ahagana mu birindiro bya AFCM 23 biri mu ntera ndende. Ibi yarabikoze hariya za Kasehe, yarabikoze za Kikuvu, yarabikoze hariya za Rubavu, yarabikoze n'ahandi henshi, ndetse no muri Masisi yarabikoze. Ariko tukabona M23 ifite tekinike zo kugenda za mbundi ikazisanga aho zivugira, ikazicecekesha, banazigizayo igakomeza ikazikurikirana. Ibi ngibi nibyo bitangiye gukora hariya i Rubavu. Yego, kandi Rubavu buriya bari mu nzira yerekeza ahitwa Rubutu. Mushakamba, izi sharingi zivugira hafi ya Rubavu ziraganisha kuki? Bwana Sentama, ikintu cya mbere bigaragaza abantu bagomba kwita bamenya cyangwa kumva. Yego, baribuka intambara za Mushaki, intambara ya Sake, aho sharingi zabaga ari nyinshi zidahagarara, basharinga mu bice bya za Mushaki no mu bindi bice bitandukanye. Intare za Sarambwe zaracecekesheje, zibicecekesheje. Icyakurikiyeho nuko
FARDC itagisheringa. yabizanye mu bambiro. Yego, yabihungishije icyo gihe ahubwo byari mu bambiro, birangije bijyana Nzuro. Yego. Bijyana Nzuro. Kubishyira Nzuro yagira ngo bijye birasa byambuka bigera za Minova. Ariko none nuko mu bambiro we babimereye nabi. Hariya byari bimeze nabi kuko barasheringaga nabo bakabasheringa. Rimwe bigera no kubasanga hariya za mubambiro barabamenesha. Uribuka hari ibirindiro byinshi byatwitswe, harimo ngira ngo bya MONUSCO bari bihishemo, barahunga barahava. Ubwo ibi rero bihatse iki? Ibi by'uruwovu bihatse iki? Icya mbere bigaragaza ko FARDC yatsinzwe urugamba. Yego. Iyo itangiye kurwanira mu ntera ndende ya kure, yego, iba yarakozwemo ikabona itakomeza kurwana muri ubwo buryo. Yego. Igahitamo noneho guhindura umuvuno, reka mbyite ngo umuvuno. Yego. W'imirwanire ikarwanira a distance. Yego. Gusa intare za Sarambwe zo kabyara zifite uburyo zibinjirana bari kurasa. Yego. Ibwira ko bari gutwika abaturage n'ibice barimo. Intare za Sarambwe ubundi zikabinjirana mu kanya zikabahata amasasu abakwiye. Yego. Abenshi bagapfa, ibindi bigafatwa. Yego. Ubundi intambara igasa nihagarara gutyo. Yego. Bagahunga intambara ikimukira. Twabonye rero ari intambara igenda ikurikirana n'ifatwa ry'ubundi butaka bushya. M23 ugasanga ifashe ubundi butaka bushya. Ese twizere ko nta ruwovu ariko biza kumera? Yego, na ruwovu niko biza kumera. N'ibindi bice birafatwa, kandi urumva ibindi bice bizafatwa ni ibice byo muri Rubero cyane. Yego. Za teritwara Rubero. Yego. Ndetse n'ibindi wenda nabyo birashoboka hafatwa n'ahandi. Yego. Ariko ikiriho nuko nihamara gufatwa nyine FARDC none izarira yo kwarika. Sinzi Kisekedi amarira none hazarira. Yego. Mushakamba tukiri aha ngaha, hari agashya karaye kabaye i Butembo. Hari agashya karaye kabaye i Butembo, nyemerere nkarebe. Yego, nta kibazo. Nkakubwire i Butembo ibyaraye bibaye. Ni ukuvuga i Butembo haraye havugiye amasasu cyane. Noneho bamwe batangira kuvuga bati M23 yahageze. Iyo bumvishe isasu bavuga ko ari mu Butumwa. Amasasu menshi cyane. Ariko icyabaye ni isubiranamo. Inkuru iravuga iti à retenir sur des coups de barre entendus pendant près d'une heure du côté de Vuhesi à Butembo. Icyo twamenya ku byabaye ku masasu yarayavuze mu ijoro isaha yose ahitwa Vuhesi muri Butembo. Le camp de Wazalendo installé sur la colline Tabora dans la concession de l'ICG a été attaqué à l'aube de ce samedi mu rukerera par des hommes armés. Ni ukuvuga ngo ibirindiro bya Wazalendo biri ahitwa Tabora hariya muri Butembo byatewe mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu biterwa n'abantu bitwaje intwaro. L'assaut a été attribué à la coalition des miliciens du groupe Ngane. Iki gitero byavuzwe ko cyagabwe n'ihuriro ry'agatsiko kitwaje intwaro kitwa Ngane. Yego. Sede Mavina Ede Munzambayi. Abimavina na Munzambayi. Rapporte Asaparuku. Niko byemezwa n'uwitwa Asaparuku, coordonnateur de la synergie des jeunes patriotes Front Nord, juin urgemment suite au coup de feu entendu pendant près d'une heure à Butembo, côté sud-ouest. Kuvuga ni mu majyepfo, uburengerazuba bw'amajyepfo ya Butembo. Ibi rero bikaba byemejwe na Asaparuku,
akaba umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'urubyiruko rukunda igihugu. Noneho akaba yabajijwe byihuse bitewe n'amasasu yavuze menshi cyane mu gihe cy'isaha muri Butembo. Ces échanges de tirs ont poussé des milliers d'habitants de Vuhesi, Ngengere, Malende, Katsia, Vukondi, Vutsundo, Ngule, Kasongomi et ailleurs dans une grande psychose. Kurasana kwatumye abantu benshi bahitwa Vuhesi, Ngengere, Marende, Katsia, Vukondi, Vutsundo, Ngule, Kasongomi et ailleurs noneho abahangaha byatumye abaturage baho bahunze bagira uruhagarara kuba bibatera ubwoba bibamo ubwoba ku buryo bamwe batangiye guta ingo zabo muri aya masaha. Asa Paruku tente d'expliquer ce qui serait la raison de l'attaque. Asa Paruku asobanura icyateye impamvu y'iki gitero. Vendredi, un des officiers de Tabora a été tabassé à mort alors qu'il faisait un salongo sur la route Butatimbwa. Mu gihe kuwa gatanu abaofisiye ba Tabora bakoraga salongo, ni ukuvuga bakoraga umuganda ku muhanda wahitwa Butatimbwa. Barakubiswe hafi gupfa. Il est parti à Ngengere pour prendre du sable. Uvuga umwe muri aba baofisiye ba Tabora niwe wakubiswe hafi, baramukubita yari hafi gupfa gushiramo umwuka. Aha rero yaravuye hari abari bari Ngegere ajya gufata umucanga, ni ukuvuga muri ngo barimo bakeneye umucanga nk'ibikoresho. De là, il a été arrêté par des Maïmaï Mavina. Aho yagiye gufata umucanga yafashwe n'abamayimayi bahitwa Mavina. Il a été fouetté à mort. Pour le moment, il est aux soins intensifs. Ubu ngubu ari hahandi bita ku ndembe, kwa muganga hamwe bita ku ndembe, arimo aravurwa. C'est pourquoi il y a des coups de balle entendus vers 16 heures de vendredi. Habayeho kurasa amasasu menshi kwa gatanu mu masaa 10 du côté de Mavina, ahagana Mavina, lorsque nous sommes partis récupérer notre soldat dans leur camp. Ni ukuvuga abo mu ruhande rw'uwo wakubiswe bagiye gufata umuntu wabo mu ruhande rw'abamukubitaga. Bagiyeyo rero mu masaa 10 kuwa gatanu amasasu aravuga. Yego. C'est une sorte de vengeance. Bagezeyo bararasa mu rwego rwo kwihorera. Des informations corroborées par un habitant de Vuhesi contacté alors qu'il était tout sous le lit à l'en croire. Uvuga amakuru twahawe n'umuturage wahitwa Vuhesi twavugishije ari munsi y'igitanda, ubwo yari yihishe amasasu. Il y a deux groupes ici. We yasobanuye ko uwo muturage bavugishije ari munsi y'igitanda. Avuga ati hano hari groupe ebyiri. Groupe ni ukuvuga ni amatsinda, ni udutsiko tubiri twitwaje intwaro. Un du côté de Mavina, agatsiko kamwe n'aka mu ruhande rw'ahitwa Mavina, et l'autre du côté de Tabora, akandi nako mu gice cyitwa Tabora. Alors il y a des mésententes entre eux à cause de leurs barrières érigées à Tabora et Malende. Kubera barrière bari barashinze ahitwa Tabora na ahitwa Malende, habayeho kutumvikana kuri izo barrières. C'est ça le nœud du conflit, comme l'un des camps ne veut pas collaborer avec l'autre. Depuis le Wazalendo de Tabora ont commencé le salongo sur cette route, relate la source. Ukuva aba Wazalendo bo muri groupe abahitwa Tabora
batangiye Sarongo ntabwo bigeze bumvikana na bagenzi babo kuri izo bariyeri bashinze hariya. Nos efforts pour avoir la version des autorités sécuritaires de la ville n'ont pas encore abouti. Watangaga amakuru avuga ati ntabwo turabasha kubona amakuru tuvanye ku nzego z'umutekano. Entre temps, le Carme est revenu sur la colline de Tabora 4h30 kugeza mu masaa 10:30 mu rukerera rw'uyu munsi. Hari hamaze kugaruka agahenge hagati y'izo mpande zombi zari zihanganye. Aba bombi ni abawazarendo Mushakamba. Ibi bivuze kuko hari abari batangiye kuvuga ngo AFCM 23 yageze muri Butembo, ngo Butembo igiye gufatwa. Ntabwo ari byo, ni wazarendo bari basubiranyemo. Ikindi bisobanuye Bwana Sentama, yego, abantu bari gusubiranamo ntabwo bashobora kujya gufata ibice. Yego, abantu rero babibonereho ko bya binyoma byabo bya FARDC na ba Micombero ari byinshi, bavuga ngo wazarendo zisubije ibice, zirisubiza kandi ziri ku Rwanda, zasubiranyemo nazo. ngira ngo Bwana Sentama wumvise ko iyo ko gusubiranamo gushingiye ku mabariyeri. Yego, kandi ntabwo ari ku mabariyeri, ni ibivamo ahubwo. Mu musaruro uyavaho ni amafaranga basaruraho. Kandi noneho twibutse n'abantu, ntabwo iki kibazo kiri hagati y'abazarendo ubwabo, kiba no hagati ya FARDC na wazarendo, naho kiragapatikana. Icyo nzi nuko abantu bo muri biriya bice b'abanande, yego, biragoye ko bazihanganira bariyeri uko iminsi ihita. Ubu bariyeri zihari ziracyari z'iminsi mishya, yego, ariko uko iminsi ihita M23 yegera Butembo no mu bindi bice, bariyeri niba zazihanganira, ndakubwiza ukuri ko intambara izavuka hariya basubiranamo yo izaba iri ku rundi rwego. Yego, reka dukomeze Mushakamba tujye ku ngingo ya kabiri, imirwano Isake, imirwano Bweramana. Yego, ibi rero twahoze tunabivuga ejo, tuvuga ko barimo kwitegura cyane, hari imyiteguro n'indege zatangiye kugurukana ibikoresho. Bikaba ari ibintu bigaragaza ko hashobora kuba imirwano isaha iyo ari yo yose. Bimeze bite Sake, bimeze bite Bweramana? Bwana Sentama, iyo tuvuze Sake na Bweramana icyarimwe, yego, abantu ikintu bagomba kumva ni uko aba ari gahunda yo gufunguza umuhanda batereye rimwe, ariko ni gahunda yanze, yarabananiye, nta nubwo izashoboka, ngo bayise ingorabagabo. rero muri Sake ahitwa ku Makawa, ubwo bawambuka Rutobogo werekeza ku Mushaki. Yego, binjiye bagana ku Makawa, M23 irabihorera. Ibibareba kuko ibiri hejuru yabo bo baba baturuka hasi ku mugezi wa Gihira. Yego, bari FARDC, bari FDLR, bari Abarundi na wazarendo. Abarundi ngo ntibajya batangwa kuko gahunda ni rubaya. Yego, niho ibiryo byabo biri kandi barabyambuye. Ariko rero baragenda bayitera umugongo Mushakamba. Niba umuntu bamurengeje muri Nkokwe, icyizere kirimo kiragenda kiyoyoka. Rero bakubitirwa aho ngaho ngo bahungira Kimoka. Yego, bahungiye Kimoka, abari Kimoka mu misozi ya Kimoka nabo barabakubita. Ntabwo wahungira Kimoka uba wiyahuye, kuko hari abandi bari haruguru ahitwa kwa Madimba baba bakureba mu bwonko. Abo nabo babakubise. Yego, babonye bari kubagera kure baranabakubitamo utubombe. Yego, ubundi amakuru ni uko abayabashije kugera Sake naho guhumekera ari bake mu bari bateye, abenshi bapfuye bashize. Yego, turita tubihuza nyine na Bweramana. Yego, Bweramana barwanye bateye mu M23 irangije irabinjirana. Yego, ibarasamo hagati, isa n'iyinjira hagati yabo muri bwa yamayeri. Yego, irasa bamwe. Yego, abo yarashe rero bo bigira ko bari kuraswa nabo na bagenzi babo. Yego, ubundi basubiranamo. Yego, yari wazarendo na FDLR n'Abarundi n'umurundi yari ahari. Yego, basubiranye imisasu rivuza ubuhuka, barambiwe amasasu bafata imihoro baratemana. Yego,
batemanye rero iyo ni ya mihoro yavuye i Burundi Mushakamba. Ya mihoro ya neva. Imihoro ya neva. Amakuru aremeza ko Wazalendo na FDLR hapfuyemo 21, mu Barundi hagapfa 8. Ubwo iyo niyo mibare ihari, iyo mirwano yaho nuko yagenze. Reka dukomeze. Umwana yaravutse none ngo yujuje umwaka. Yego yaravutse rwose, atera ubwoba Kinshasa ishaka kubafatira ibihano. Yabaye nka Moise wa undi wo muri Bibiliya bashize mu gatebo. Yego bamukatira iby'urwo gupfa biranga, n'uyu munsi akomeje kubabuza gusinzira. Ndabona batangiye kumukurikira n'abakongomani. Hano hari uwanditse ngo katika utuba yake pia kwa raia wa Kongomani, kiongozi wa AFC Bwana Nanga Corneille anasema ahusike na matokeo yoyote ya Rwanda. Urumva pa Angola AFC chama chake haihusike na hiyo mazungumzo, ukombozi unaendelea. Umukongomani icyo yavuze muri make, urabona ko umukongomani dushatse twanahinira n'aha ngaha birumvikana ibyo yavuze. Yavuze ngo muri disikuru ye y'umunsi, mu ijambo rye ry'uyu munsi, umunsi AFC yujuje umwaka, yavuze ngo ntabwo ibizava mu biganiro by'i Rwanda bimureba, nta nubwo bireba uriya mutwe wa AFC cyane rwose. Ngo ibyo biganiro ntacyo bivuze, ahubwo ngo kubohora igihugu birakomeje. Dushatse twagendera no kuri iryo ngiryo tutiriwe tumwumva. Birumvikana abantu bumve ko ibiganiro ni iby'u Rwanda na Kongo, ntabwo bireba AFC 23. ahubwo ngo nyine bizaba perezida y'ibihugu byombi. Ahubwo ngo kuri bo ubwo ndavuga AFC 23 kubohora igihugu birakomeje byo. Ibi bisobanuye iki Mushakamba? Ibi bisobanuye ko urugamba rukomeje. Yego. Ibi bisobanuye ko Kinshasa iri kujya gukemura ikibazo. Yego. Ireba imirari. Yego. Itareba neza. Nuvuga irakemura ikibazo cyayo n'u Rwanda, ntabwo ikemura ikibazo cyayo. Yego. Kandi ikagenda ivuga ngo ni M23. None se Mushakamba, Nanga aravuga ibi ngibi, akabibwira abakongomani. Leta ya Kinshasa nayo ifite ibyo ibwira abakongomani. Ni iyihe nama aho umukongomani, kuko hariya umukongomani ari mu mayira abiri. Yego. Kandi iyo umuntu ageze mu mayira abiri, burya iyo bimugoye agisha inama. Uvuga ahangaha inama irakenewe. Inama waho umukongomani ni iyihe? Namubwira ikintu kimwe. Nkurikire Tshisekedi, nkurikire Nanga, nkurikire nde? Ndamubwira amagambo umukongomani utwumva. Yego. Ngendeye ku byo Lieutenant Colonel W'Ingoma aherutse gutangaza. Yego. Bamubaza ibyo ko bashinjwa kuba abanyarwanda buri gihe. Yego. Yarababwiye ati na Tshisekedi ubwe ataraba perezida bamushinjaga kuba umunyarwanda. Yego. Rero ibyo kubabeshya ngo bahanganye n'u Rwanda cyangwa n'abanyarwanda ntibabyikuremo. Yego. Ahubwo bemere basange Colonel Nanga. Yego. Basange General Makenga na Bisimwa. Yego. Bafatanye kubohora Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi wungukira ucuruza mu irantambara. Yego. Akungukira ku maraso y'abanyekongo bapfa baguye mu irantambara. Yego. Bamutera umugongo barebe ko Kongo itaba paradiso. Yego. Yego. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Yego, reka tugane ku musozo twibutsa abari badukurikiye ko twaganiriye kuba FARDC yahitwa Irovu, ni mu majyepfo ya Rubero, ya teritwari ya Rubero. Yahateye amabombe yica abaturage, irangije ibyegeka kuri M23.
yego imirwano mu isake, imirwano ibweramana. Ibi nabyo twabiganiriyeho. Tuganiriye ku butumwa bwa Corneille Nangaa ku isabukuru y'umutwe wa politike, niba nakwita umutwe wa politike cyangwa ishyaka rye AFC, ni politike na gisirikare. AFC yihuje na M23, akaba yavuze iri jambo mu rwego rw'isabukuru ya AFC y'iyi Alliance Fleuve Congo, kuko yujuje umwaka ishinzwe. Dushimire rero abakunzi bacu kuri umugoroba, tubashimire bakoze kudukurikira. Tubasabe kandi abatarakanda subscribe bakande subscribe, bakande like, bakande share, kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo, kandi banatwandikire babinyujije muri comments kugira ngo baduhe ibyifuzo byabo n'ibitekerezo byabo kugira ngo birusheho kutwubaka, dukore ibibanogeye. Umugoroba mwiza. Ari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, umugoroba mwiza. N'abadukurikiye kandi namwe mugire umugoroba mwiza. Imana ikomeze ibahe umugisha.